fiti ani asese ne din ene your friend say mechanic za na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro ene maba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe Amemawo akwaba shunko ebatima GH so midi na ama obusana breno asubiem se eye training issues the abeto da biafa apato no eho the airco se na wiemu esifatie and then before so airka any adwen abani betimu ne no bre asose midi ebeso mo ewe fidie yi so nenti ko bebia bi wasum netie emu ensem sabre Ghana yedaswa ewo wo twen Ebremu a ye twen se abato no eye isi edumeku a ya hye wo mo se abato no ntutu ye de fa ho bia ne tese declaration e beba we na di nkunim we eni nkunim no wo mo de betu dwa no sabre ya ye wo twen a ye twe wo mo no na tese ensem a ekoso so wo nchenchen no so no na hu be nya se no se di ni ebeko oni ahwe bu bie se ekoye na de mama egofa no wo ene se ye twen no amonyoko mienu no NPP any NDC will be at no wase say wo mu e tight corner competition 12 competition pa and wo mu mienu wo mu ahwe mate so wo mu afi so a sabre aka determine pa e be chese we na du kunum and we endi kunum na eno and nam so ama Gabi Asare Ochredako odom NPP amanyoko after say isi ba bonte amache 12 ebe prompte Ghana for efa the enti a wo mo edile e wo on declaration no ono ehye figures a ekọ so na bemba wo no wo de abetu dwa say emompa wo mu say ono odom NPP amanyoko no na wo mo de wo mo ye sure say de ara really no wo mo really but ni niam no wo mu ni enwu so say NDC for no efata possible de wo mo abom mo de ayade kama rough na wo kan what asem wo de to dwa e wo ni Facebook page o say NDC amanyoko no emu nipa wo hye modern ba abato we 2020 abato we hu so ba ponten wo mo abo na say wo no emu krapo no wo yi ni che say MPP ni kra de to na te so wo bonsem edimo mo say ejuma pa de wo ma ye bi pa wo tum say wo ma bo ejuma na say ene wo poto no e wo focus say mo say well, all is said and done. NDC has every reason to be proud of what they have achieved in these elections. You may not have flipped parliament and won the presidency, but you have done very well. I don't know. What TSN or Kana no Pacha say. Still now, what would Romana so NPP Amano do to be a part say. I said, woman too many, but in your no do Jafan say. Woman de kunimgie e o mafa ba ni nua mu no kunimgie pochi no ese se NDC ye mo makonya no that wo mu fa wo mu mode bo matimi abo no entu o mu because eduma we de na o mu NDP for mu nim say ko menya no tra kwa na ko mo tetu na te say free SHS na show boy na te say obi a kusori ya okoto abana na to the tintim so na te say NDC for grand na meche baby but wo share so aso any said wo matimi afa city dia na nke yo mo dia ehwere wo mu 2016 about wo na say wo ma gbora NPP for crash strong votes asa fafa seat awodo e wo no na che say modern bonje wo mu aye bi papa dey tie say wo mu sem mo no ma ya de say parliament ono no matimi nya such a hold e wo na ebie mo so wo mo enya votes for presidency but in name no omo kan ni say omo body boy chinia no womo edwaswa di kan say presidency no dey ra e ba bedi womo afa na when na Gabi Ochredako e dey beto about Ghana focus and radio we wake up with masem mbeka no press na moti wo na mo nim say the akwaba any bo policies bi abeto jama popular linti na tese no anu no we eduma wie na mo nim say asia wodom no grassroots wodom no Ghana for bia for mo adwen atese mo motu mo for say sabre ge na political party and determine my the certain yenye man mu ye de kokomoti ele be determine e de mo man nti so oba na wo ye o mo say why ba ku mienu bi nti wo jaji aka na to wodi a
ni a chero nyansa na nka mu refie no nti we de mo amba hudi a ene se munya konya na mo saba ba mu bia ene mu hwe mu yie na kata hwehwe ne pro ya wodo kesita ya record wo mu ntem no mo fwebachi na te se mu nsiesie sa anyema ne nya na te se ba bia mu po se ye beto aba 2024 mo timi aka mo sabo mo boy confident se mo betimi afa na se mo timi fa ba mo tra se complacent say okay abojuma VHS wo and again one district one dam and one district one factory one village one dam ya yebi and kwan so ye bi and schools so ye bia no hospitals ye bia no and ya say tanya man fa mutim amotena wo ka mo se gumbo no won Ghana for akire mo nti next time no wo be hu so da ni hu no so no kire se Ghana ha ye nyehye han enhwe se amanyofo ebe kika nsem egu ye trimu na tese wo meke wie no makotrase na wo makọ se go omude mi fe che se nyemo maka na ya jatu na tese sika wo anti no medo mo pe na bresu biem se ye to aba na tese ye hu omu an ye po ma se anti ni ato amomu de bi se si anu ye hu se Ghana fo no bebe na nyanimde e de afa democracy wo bebe na nyanimde e de afa amemu wo nti se si anu se wo ba ne wanya otutu ye yi ai be chiro through our vote kwese se wonya wonyama na ebie mutu no na Ghana for ka de situ se momo nya so confident so na easy ye training se obe declare nti momo nya complacent cry about this time a very critical point crap wo me sha se e do mo se so mo se o ma ya de dabi wo mo mpa ye mo na wo nche rade no mo kasa no osro enti o mo na tese abano eti medi o ma fa nesa ade a se na ekika ko edi surprise no bebre wo metibi enye bi kra president ni mama tese wo mo aye shock na tese Ghana for adwen fa Gabi Otreda ko nsem odi ebetu dwa no eno na wo mo de atu dwa no na ni nua mu no se ni pa ya de ampa se wo sa ye se ni si fa bo mo modi a se fota se ye bo baba so because wo hwe 2016 abatoni emu na de compare 2020 se na akwa out mu se ejuma de o ma ye bi ampa o ma tnase ayo mu mo kiye ahwehwe mu bebi o mu to si wo ama ma kenyo mu wo ho asore abojuma ma se city ahodo bi e chiro mu no wo mo se timi aka ma se wo se ra NPP mu kra age NPP for strong go city bi na se ampa se ejuma ni de wo ma ye bi pa na no ntunti no ye mo ma ba so for it that many AC no ba mo dia na fa wa twetwe no ebra ye comment section na bo mo dia so follow ye your Twitter and your Instagram handles are too much GH _ Facebook also too much GH with the bakope na ama obuswa na me ya duma ye be dey share the report bi aso no me be so mo nti se won subscribe ya bo mo dia subscribe makramu